na me ti asem say Mike M homa yeah yeah MPP for so ma implement betting tax ayo na no ano almost ma implement it debi oh am say na den Samia Wuku and afi Amin Mohammed former minister for almost ma implement finance almost ma implement it MPP for adapafo sir MPP for adapafo we MPP ni anope ya party penifo a winim wo mo aban mu mo mfra wo mo wo mo adai because omo na ama party na lusu betting tax ade aboys ni gina so de to abeti MPP sama implement ya adenti no antimi anka abo amu ya no aka se wo ba ono so be betting tax afiri wo ba omi akan so ba M1 to ade no wa implement ade na aka se wo ba be yefiri wo na wa implement de dabi se wo mo na se ma implement na no da kere fori ata komra se bedwam kan fori ata listen munko page ni so GRA kan fori ata ye projection ade magana ba bia ye nya bi free ye ane said ye sika nyina ebaye nation after anti-CC picture no soro ha next one na so we implement betting tax eye dan na betting tax revenue utimi a project ye huska unyaye because obia dia we ba ene ya implement ani ya implement so Mike eye dan ye nya betting tax revenue and some we know revenue me enra mentiase enra me hu dwire be pa me tin sana me se da bi me nko bachi abibi na de no sa na tiampa na emso betting tax no ba omi abayan ko be yafiri ho MPs na bi enra wo so nko be yafiri ho enti o maka wie ya no ana NDC minority no ko press MPP minority ko press conference no so betting tax na ko no ya implement e be ye mra but ye ne mpanifo bi didi ho nkomo no ye wo se implement e do ha beba ena ya say ye na kra na implement kra nti amaso simapoe amaso we ade na nya amaso sa no mo kan wo say ade na nya amaso enti za Ghana for ate say John Mahama ena NDC for say omayi betting tax afiri ho a emra de na wo ho basika de omayi anya sa no mbaso mo kire Ghana for no but emra na de omo wa na say ye basika na nkasa pa say sika no say ye nkoje 2 billion ye nkoje nkonya say de omayi anya omo sa so sika bia mu so Mike MPP supporters omo ne omo mpanimfo no enfam so papa they disappointed them what's the one why a miracle abwaje kotra se kan say ba omi akọ object at the time cabinet no propose betting tax miracle abwaje where Ghana revenue performance for selected taxpayers tax types e-levy 2022 sky e-levy e de buy ni 2023 but wa share TV no and answer bra Facebook figures no e do so anope yes o to bo ase 643 353 295.74 the 2022 tax e-levy e de buy 2023 the e-levy e de buy 1,195,052,939.96 2024 the de buy na wo ho no total revenue ti bia na de afei jump from e-levy na bra betting tax but Ghana revenue from kunya betting tax no we betting tax sika 2022 ni yenye 2021 ni yenye 2023 sika de buy 51489,838.477 2024 sika de buy 156,754,274.46 in fact the finance minister Oforia Tanankasa in one of the last budget statement to parliament he mentioned betting tax
say Mike ya woro ya ni mu nkosoro okuma omo me aso nkwa didie mo ahunu ma asem ka ade no di aba no men ka se danfo wo oprepreme wo ko no bi buwa ka se obo me say Mike men kan wo ko ma say Reverend yes tax no Act 2023 yes Act 1094 yes the Ghana Revenue Authority Act no and I implement here 10% withholding tax on all gross gaming winnings from August 15th 2023 exactly from August 15th 2023 exactly enti so manya you know omutwa bet no sa omunso mutwa omudi a yete oma na yente oma no nanim omo no so tie nti na mutwa bet no alopa mpa so boys abutwa bet MPs ni bi kwatwa ahemfo MPs ni bi oh sir oh yes oh yes sir Reverend no bere no mohunu motwa na bet no bere no ohunu omo boys o ai twa ma wo oh yes you don't mean it Reverend MPP me show so ewie so no afre you know honorable my friend was anti and then e be ko say was sew na boy na say o say me dey send on to say shama no you don't mean it oh yes was say o say sama honorable na honorable so twa ntinya boys no dey o me ni madwuma na ni so just like that boys ni madwuma na ni so mpanifo no bi nso twa pa so let's mama WhatsApp number no so obi bia boys aban MPP aban say we implement betting tax it is say mo na mo de eni abufuo cassette aban no mesra mo mama voice note mo na mo twa bet no pacho betting tax no na yetemo 0531455105 because me kai some boys ni bi kura dry cassette ana na do atopo ni guy so okotwa what did 200 yate no say at 20 Ghana 0531455105 pacho send the voice note betting tax na utwa na utwa ya pacho na yetew bet no na utwa na yetew I mean this is so surprising but Reverend say no kra say na yentia then make me aka say for miracle abo ni din information minister at that time communication minister and the entire NPP leadership nyina no also me no moko say no kra pa say na ye omo implement ye ntega na ni bia ena omo ye han ma Ghana fo dodo no ano NDC kwada de campaign ti omo a me share manfo bufuo to abade ti a ba omi ade a na Reverend party leadership no ma party no oh yes no ma party no kra na communicators so mu nsu ade say the crowd are communicators no from Richard Ahanyagba Edeba Poyando and Kofi no mu nsu ade ade no implement mi ankasa mu implement no mu nsu ade bisa mu nsu ade a okay emra na nya adwuma so I say gay dey emra ya ba so company send it to was me send it to and na court na da ho ga ni bia no say na te enti adan na say emra mu no enya adwuma e ma yanti obi a want me afanya campaign ma ba omi akwa ka be ba metwam ti ba be ka so ba obetwam no ade no obetwam emra no obetwam ana ya sika no a na tete nkrofo no na obetwam which of them na so ba obetwam no anajo na amase be so me ka tire enkomo we nya de anopai after budget reading no enkomo we enya de yampa ko papa ne yeni Reverend omo fa nkomo we nto nchen NDC say John Mahama say oba free senior high school no 3.5 billion sika ko wuram akapo na get fund amamboa komo ne nya de yantwom no enya de so omo wasapapa bi ka cha meka nche anopai so bia budget na ba ye no kra no ahanye we muwa na sa betting tax ye ntwom ye amfa amane de mo de bai